Boya no tupo kutobatanite na batu tukuborware kiri mubango yo aro siasa tukuborware turariria mantu igi Mwerekera yo county ya Meru nende nikumirite rwari runge rukwirikana ndo kuingata gavana Kawira kumetine ne nyuma ya muchemano yo ntere chelare narane gavana kwirikana kwa iria tongeria bangi ndo no beta makatel be ya president ntubura bonekete nende kwithira bukithuri ya Meru bonene kinya mantu igi okolea iraye ikirwe kiri munini wa wentere chia makiri chume bile bidiri ntubone nde burikana MCS Bomeru kulukia 60 ndibekirite kirore kenda kuingata gavana Kawira kumetine nabo magavana bakiri makiri mara kana Mount Kenya bakiri kana batongeretu ni gavana Waiguru nibakwithira nende bakiringire MCS Bomeru thimu na kinyo baambie no banenkira mbesa kenda bethira bakireka kuinga gavana wa county ya Meru etina ntobone uma utukubaru arende na MCA nomination ni kiama kia bus Kirinya Mwenda karibu sana Sara Gaki nominated na kiama kia UDA for the first time kumoroso getene utaginya kiri mabango yo aro siasa na ibo mutegena utuko dona batu tukubaru arekiri mabango yo harena batu kulukura 40188 namba yetu SMS through live kiri Facebook na through live kinya kiri YouTube idira wikira comment yaku na kirega kuna kethira nkikithoma uratu witana mbere na mabango yo Mwenda Kirinya kama mbiririe na uwe nwethirite for the longest time possible ukiwa thirikari ya mama etitite boya na tuku ya Jumatatu bureki ya makia bas ndi bowire bokuwatana na ciama bingi na wikira kirore so far bwikirite kirore ya bunge bana ba county ya Meru kuingata gavana Kawira etine so far tukinyanende last time I checked bonere to number 62 yes. So kwina bangi mwanja batirekira kirore na bati Kenya baekira kana batikira baya bagekira ndi 100% sure bagekira nontu imbarete na bamwe babo mitandao ne tukaringanira thimu na WhatsApp na bembira kinya bakaumba ukinyithirwa airport form wiba kinyithirwa airport mbere bakinya Meru bachisainira Meru the better mwisho yo saina ire utiwe itina mwisho nontu tikatwarli motion mwisho wa bad ko sign ntukwira motion yo karle dende utemenya witie ringe witate oya ko signa but nontu tika torane kanera notice of motion kunera itawa kwa na notice motion you on the kinya yutiywa impeachment no monka kuna gintukita wa notice of motion no monka wa yana notice that no we intend kureta motion yukwariria mantu manana so no tutika turaya na notice still members barabata sign be na room ko ya wetate wekire ningi signature ira chia kuinga Kawira Mwangaza wow yes no mheshimiwa Sara Gaki babu bureki amake udini bobo ari mbere usemania na usemane kunu ba usemania bwa bowa na kauli imwe bwekenya kwanza bowa gavana Kawira it's about time and ringino ntu akure awitaniria na mitaratara gavana bate kwithira renio na nende ni kukwirikana gavana ba UDA ani Waiguru no UDA na gichia wa COG bregana ndi bambirite kuringiro thimu bugira wa bregana na mama how true is that mbere ndwende kambo iboya no tonyapo kanyaka na woni ndi mu member kia makia UDA maito achema ndi na itwe twambiririe bangi no twitwe twithara twi majority ke assembly yetu Meru na inyo no thikiriwe nya support ira twanenkerete gavana Kawira itwa withdrawire tha igo tekintu kiawe tumbo support batu ya UDA mwankarira tukasolve thina itu inacio na go solve nacio thina ino Kawira kana ringi motion na twambiririe ntukuwerero yambiririe ku prepewa kenda tumba kwania Kawira Mwangaza mantu ya Waiguru na bona bakihika na barire bonde ni antu ba UDA na woni inkwira ekuruba woni personally ntaringirwa thimu na batenda kundingira buga ibaije ni ntoire nde muntu nte support mama kuma mbere kwa uo to orandingira na bate undingira ende iba kuringa kwina uma na iba promise takinya kunenkanira mbesa inyingi mono kiri MCS betu how much kenda baomba ku inkuiwa Waiguru na ofete kunenkanira 30 million kuri ofete 10 million kuri ungi otomikire inya kuona senate na MCS bamwe kwe baba ku negotiate bakawe barenda 1 million kwe bakuwa 2 million ande bandu batathira ku negotiate lakini kwina mantu ya yareo na iya kwarua
na woni nderere wa iguru na ndera inyamberire ndabera atiri babu oke ya kwithiro ibo kwenda utethia kawira mwangaza butitethia kawira mwangaza thai kuthukire no ntu thai twira yeta watu a point of no return be ya wita kawira mwangaza be mwita sister be ya wita sister o ba muye kara orira motion njura yo mbere yetere senate ba mwita ba mukarithia ndi ba mwira wowe no ntu nukuone ndi ara to wita imayone ya mbiti na goko anite number 1 ngweyita wao number 2 ngweyita wao number 3 ngweyita wao na ba mwira inya mutongeria ati muromo yo papa na ritangu ine heshima na accommodate atongeria bangi baraba inabo kenda bomba kuritangu ina bedro betete mwito yumwe lakini thai betete kumatoka senate betete kumatokania na MCAs ankwenda kubera it is too late mwongera thai train yekarikia kuma itiumbo choka kaire station na thai turikitie na ito amuyete na kauli imwe no tukawira te atomwinga ikawira otiengite no kiwa kwe bako negotiate MCs ile bako negotiate but kinya baka negotiate imbijo orekeria gusaina motion yote ungumba kuthithia kinya ba negotiate ingwechi otheri bakurita kunya bakarumo kanyamu benefit yo mathiro gutena thina no tukabesa kareona ikakurumanwa ikarubare ende uteu bathithia no tu the moment wetere wa pend your signature no. Wow. Mheshimiwa Kirinya, ngwetekia county ya Kiambu kwina thina and kinya siana iko arena kusenyo chia munini wa governor and now it is Meru. Ni on interest chia magavana ukayagwethera mantu yo ni ata interest chia COG ikwerekerwo county ne Meru na itekwerekerwo kire county ringi chirite chia. I see Bwana Edward for a long time atongeria baiko na ndiwa onte na ukwa atongeria baiko bathwana kia Meru ikoloni ya iko bathwana kia Meru tute akiri tietu no monka batuthwanirie bathwana kia Meru i protectionist yo bathwana kia Meru ni extension ya Kikuyu hegemony. That is why ukona narasia ya kuina thina ya leadership utiro raikwa council of governors bakaria. And by the way ondre au menye inti bangite yakwa ku design petition ke senate na nye senate bare ondikira mbike court non to kintu gita wa council of governors is unconstitutional inya itike sheria anywhere. It is not anchored anywhere in the law. No tibu go to a council of governors iboba define devolution nimbi. Devolution in entities in that one in entity with county assemblies bare MCAs. How much respect does the council of governors give component here to county assemblies to MCAs? Kenda nkura they are a moribund outfit. Euni outfit ibati kuvangala. Yes, that outfit called the council of governors ibati kuvangala noburu because it doesn't represent interest chia devolution. It represents interest chia akora 47. Sawa sawa. Umwe watongwa Edward. Umwe watongwa, listen to me carefully. I'm not afraid nkigo. Yes. Nito nonto umwe orera tongwa, rira deputy governor wa Sia ya tongeroe council of governors. Ko igirwa gari. Nobody spoke. No temenya kwathurana kintu kiwitwa deputy governor na governor. Lakini rira governor atongi iro ya kwa council of governors ba witate iba kwaria. And by the way, they spend a lot of money. Becha chia devolution ira council of governors etu mara is a lot of money. Ibu onto uninke ndeketheria ni thangalanwe eu that's a moribund outfit. Iba ati kuthangalanu kabisa tuthire tu na gintu kiwitwa council of devolution. Council of devolution niyo kethira itika care ya antu bayitwa county assemblies MCAs ya take care na into account gintu kiwitwa senate. Now I hope senators will support me in this. I hope MCAs across the country will support it. To council of governors. I hope all the deputy governors in Kenya will support it. Ikora bogo to council of governors. Nitia nonto baha bakarakia wenzao. MCAs batongo na MCAs bakuinyelwe nyane SRC. Utino council of governors ndaiko bakearia Kenya. Bari interest yambi MCAs. Daira senators bawetia nini kiti ya kuthilunka bathithia kintu kiwitwa oversight. Uthiro ndaikwa council of governors be support mantu yau. Ngoyo ikawira mwangazo rate witaniria bange atongwa
ai nende ukona Council of Governors ibetire ate ibogere twabo thangalania wow tutaribu imaneno and finally kanchoke manto yaya iku iku bathwanakia batu tutiumba kuithwaniria ndo tutina akiri chietu boibo baichita ate kuthwania. I can tell you that MCAs banyamira 28 of them iba signete motion yo kuinga o governor wa Nyamira uikwa Council of Governors bena interest kuiwora ikwa kenda kwa riria mantu yo no hakuna mtu ameongelelea hiyo maneno Kiambu hao mathina yale ya matangi mathina ya kulugirire antu ba Kiambu akariba Kiambu na MCAs ba Kiambu. My friend uti Council of Governors utiro ndire iko bakenda kwa riria mantu yambi ya Kiambu na nyawe wire the other day bayeta impeachment governor wa matangi awajaongelelea issue thina ya Meru MCAs barariria ka tongeria ba Meru barariria thina Meru iro ya kwa Council of Governors iba kwenda witate iba kwenda kwa riria thina iro wikwa mtu witwa Anne wa iguru iro wikwa mtu witwa Cecily Mbarire iro wikwa mtu witwa Susan Kiika na mbere Susan Kiika wewe rudi kwenu. Niliona madaktari wa Nakuru wanapeana notice ya kustrike. Umemalizana na hiyo mashinda ndio ukuje kumaliza ya Meru. Wewe rudi Nakuru udeal na mashida ya Nakuru juu hata wewe uwezani na Nakuru boibo uma wow sawa sawa no kikire yes mwa kwa area kwenda kuongela mbua woni nkethwanye baithwa ku protect governor kawira no ntubare ona imoya kuru maybe in their mind bethwa ni mwekuru kuruwanwe but kankwenda kuua ruari aturi utemo Meru kurwana kawira no ntukai mwekuru kinya batu MCAs tote kuura kawira no ntuba mwekuru na ito tokuua tuinde na tokuua itoreke incompetence toteomba me ithakire gender toita kurwana gender kinya wewe gender kwina male gender and a female gender kawira female gender na kwethra we a female gender we mutongeria that is not a weakness na ute disability kawe mutongeria o Meru County uringeri kura utumba wita ukiakwithro oe kawe mutongeri vivi utumba kwita orunga mandethene no chindana na arume bairi kwanza ura babo tunamunita bandira uma na ndeke ukyo nyatho kairia kwa keyo chitha njire no tugire batu tunominate ro miringetine my friend yankwenda kinya kumwira tutinominate ro nau batu tuitangwe turara tutetoro tugatumira mbecha chietu tugatumira time chietu na tukaringa campaign na tu support parties iri to ya nominations ote mtu nominate wa mami no kia kwithwa antu abanominate wa mami edwandi no ote nominate kinya utho to mama gwaku okeyoga ukuo kerwecha na inya mbeca itomba kwa nomination ukaita mbeca na no mwanko wo support kiama boega witere kiama ngwe kiama kira kione kwi ngwe waitake kuriwandi kungavana kawira kagire nthoni twita batu aturuma ombere arari nya women rep thai nyawe nareke kumatuka kira antu imwekuru ote mwekuru kuru wanwende ne Meru batu twirwa na kuremwo ikurita ngwe kwa kawira na loose tongue irerirwe ni tobiko nara na ngavana wetu kethwa no mume ondethwa ndiwe mbetharo angikara nderera during my own free time nkacokera ka clip kara katobiko ngakathikira nonto amwere advice yenjaga mono arinde mithikira ru aria kethro emwe kuru umwe wina peace ndene Meru na Meru ekethro yitite kuraja mono kwa iguru Mbarire na Kihika waachane na mambo ya Meru hii hawatawezana. Hii ni yetu kama wa Meru, tunafikiria, tunajua tunaenda wapi, tunajua kaunti yetu inaelekea wapi. Leaders wa Meru tumeshikana na tumeamua tunataka Meru ikue hivi. Tusomba ntosia hii miaka 5 endwandi. Ote mtomba nto hii miaka 5. Ingwete kikinya mwana njorote kwaria. Oro enara na noi. Ni ase gene chengi ko thioro nkwa kwira rete kwanja uni ndaringite rete ndite kure kwa ndebene akasaina na maroro mono mwekuru uria munini we kakoromone aogetereso na ringu kari gakoromone aogete arua ni oni rete michaine ko una ndibira tukurwa na binde ne Meru imotongeri ora mi kuritangwe te mwekuru. Wow. Mheshimiwa Kirenya Governor Nadia Tibawe barua utene wetite na babu ingwe yotheri bakuruta assembly because the other time bomure bwinde bosa ina motion bomwenga anto 68 heta na ara ura senate no kwa so motion wenu yurabo kwenda wite wike thai wene ground chako wana chako enga kawira baraba kuwa utene wetite timethira batina matu kana imetho batina yo ya kuona that manto yonde ya chinchitie wira wa gikukia nugu gakinya mete yonde banendu adikitendera akinya shu yo atendera akinya ayeria tana president yo atendera
Hata kiende beauty amwera hiyo maneno niliachia viongozi wa Meru amue. Hata na hakuna ground ine mambo imebadilika. No wigwa? Ko jetha wena ngava na ate uposti tuko kathira ate uposti na eka era daily. Baraba guo ten ground ibetere. Kakende ibo bareta ground gai batu MCAs. Batu itu tukareta betere ntukwira notice ikaya no. Ntukwe ku discuss motion. Ibetere bai ku ground ni nkulugie kibao. Evidence ni ina lori era ezimio erete lori kubwa ya evidence iko hivi. Watertight. Dai tuti kwangangira. On ground eringo evidence yothate. On ground evidence yothate. On ground ukaringira muchumali yothate. Ende watulie pale. Batu itu twiriko na itu tukurua. Sawa sawa. Utemea already ende mea baba kuanga utengira ndire ori. Na te omenya we kweterete kukarinde uretero bia kuria lakini already no ambiririe kuwa bia kuria bibi tena murio. We ngoja kwanza uletewe chakula kendro menyethe bia na murio kabite nambe. Kabite na murio ngira undikachi uyu riu. Na nkwire bwana Edward kinya cha lady wa ikundigie kuru ateaga makosa. Tirechara we kundi nyabi ntura nara in terms of makosa etha yuri inya wetha ai ukendo tuiro makosa au yatiura so makosa etha era yati kuono no ntu ibo kurita ngwibwe boega kwa tuika no ku overlook inya makosa era mtu ena yo ukawa uteimu anandamu atembi lakini leo kathongora ngoi muma tio tirana bange nabo baka develop mechanism tia buraba ai protect kendo ta batire baetate baumia tukithirania aba iguru ambuge u we utampaga nyama mbathomera kakwana What are you saying? No wako na shida watu mimi na shindo ni nini what's wrong with them oni ndenda buruko thikira wa iguru burakua ibura batemeo ndingira thimo ndo berio imo muitho uno muitho ature muitho ne ati umiri nyama muringira atakuja ibako meandro muitho batindingira but I would be very happy Bwana Edward na mumiru namenye uni tikakindi nkumena wa iguru kana Cecily Mbarire kana Susan Kiika kana gavana wola ikipia retwa Joshua Irongo kankubera mind your business mind your business netia uni nkathikira Joshua Irongo ntukwira nkona nako vivia gintu kiwitwa okolea laikipia nkathikira anu iguru rirakareka kuthithia women empowerment program ira ndonere athithitie ya ku empower kuru na ucherithia nguku na nkala ukona mwekuru mwe aya na kintu kwitwa testimony hakaugo kiumia nenda kia nkala cha ngiri 12 through women empowerment program yao ya anu waiguru Cecily Mbarire yao akirite ekuru abakire nyashe zinjia the other day utogonera inya moi stadium ne etire burara we within no time na deliver maendeleo tangible so uninka thikira ntu ba number 1 ndina condition either to akiendwa ndichia kenda uninthikira ni wa iguru au atutethie kawira condition number 1 ira ndini okay wa iguru number 1 mukuru we na ambiririe kuringa ngita Kamoko Iganjo is a reputable lawyer in this country. Mukuru we no Cecily na mburu wa nani wa Susan Kiika akuru boitu kwenda kuona bakiringa ngita county netio na bakimendo around interest che county kwa duka akuruba these three governors batambia kuringa ngita then that is nonsense baka yo to anything. Number 2 akuruba boitu kwenda kuona bagita MPs ba counties yuchio makatero yabura tuonere murega agita MPs betumbi makatero tukona kwenda kuona akuruba bakithitha kia ngui ya iriku yayu. Number 3 inkwenda kuona kintu kiwitwa okolea Nakuru County, inkwenda kuona okolea Kirinyaga County, inkwenda kuona kintu kiwitwa okolea Embu County. Only then kathikira antu baba bathatu baba kuwa kaba usave one of them no ntubonda badai lenda etana Nakuru inkuona tangible development itware Kasa Games County Assemblies Sports Association nitware michetho no toria kiumia chu enda thilunkana indona barabara nibithitwe na monya na ikirite ilami anajigiri Meru County.
Let's just be honest bana. Let's be honest. Yeah, watele mheshimiwa. Now, mheshimiwa Sara, today jury ya governor, I will call it jury ya governor because newe kwena posters bedri te bai sambaza mitandaone fake kinya ba tagi nyumba cia nteto bakiwa mutongere fulani wo. Why should brigand a reputable halko because in governor Meru yumba kuthe kirita propaganda ikariu endwa dikankwire kuyeita ndakara Mombasa na Waswahili baua mfamaji aishi kutapatapa. Orende kawira ketete arui ndewo kuona bakiaria propaganda kwenda waka bangi ntaka kwenda kwaria nteto cia kuthukiria nyumba ingi cia nteto rietwa antu babetete arui bewata kinyaki kia kuka bande kinyaki kira bakwata bakawata kia weru bakona gitu batethia bakatata citizen baekira tu propaganda na inyoro kuthithia inyawe ngwate kumenyora kututhithia nondu kinya oni ntiye kuthithia ndenkairwa nthithia ndathithia kake ankurukia kana kuona akakithiulunga ukakwirwa muntu kuthwania no kuona kanyumo kateka uma nondu akaekiri na kaluma tethetu ugu kuona yakaringi kiraka kira bayukitia akikienu ilogo yenu bagacoka bakaringa kakaraka ututiye mantu ya computer ko wendu ndi ankwira bainacho aba kumbendi too low na propaganda ote muntu ti nyuma thai Mumeru na chanukira ote muntu wita kwa area Mumeru na propaganda omwira gashagwa na kamuromo akenda kuwa atetomana bamuira Meru arunga ma TV ne chonde ageta cionde cia national TV na ageta inya local TV chonde aka address media ndira kwenda kurita statement yawe ra kwenda kuwa the same case na president kwa hiyo tuwe otomanete awirwa na Mumeru na menyerera bakona tonto ya tukuthiolonga twa wero ito tuiye twethera turi official na ituyura twethera tukari toro tukuthiolonga ibai antu bakabara umirendo na in desperation ne baguita ne ongwe antu bakabe desperate no ntuberete njira chonde bateko mama baite ndio kurora kwa tuko bakarara kuthwane na ate bakathithia nende bariona ya propaganda yomba kubatethia ankwenda kubera this time around kinya mbecha ite batethia bakanenkanira mbecha ireiwa na bakano tu ende ibarite gesunzi nonto by the way batirita inya kanisa no babaritairwa this is the high time na babarite bachokie njara irewe ende bokwana bakana nonto ba number 1 bo mbecha bainachio inakuthwania na rietwa baitinda kwanga na undi winya kwengari kwanga ba Nairobi egichwaga antu na au basenetie banenkera baiji bakanenkanira na ikare wana bahane no ntuka nani egitarira kawira ikwaria menyoka ethro imwe kurundu uketa seneti ukathonoka na nteto wire chongwa ciari seneti yake yagachokera eti MP baringeri kura muntu ina constituency anto kenda na senator we 10 nominated na kira ito mukuru wanire na CS nyo ingwe na thirikari na kurunga mau abaruma mbere president mukuru uo mbere inya twa mutethia agatethuka kweri ko mundu okawira number 1 noro mwanetie na inya bathithia tabatetera irurumero wawe akiya kumba contain irurumero wawe na akaimenya we imwe kuru akainekera heshima rewe kuru na akanenkera atongeria bangi heshima batu MCAs beto etro mbirwa twetwanga marieto teyo tutetwa nende marieto ira yaka mataya ikia kiri MPs athuganetie na ndi kethro ere simple kwa nkwenda omwira thai kagita kawe eita ire thiri kinya mwathe na kwe yakanya wirira na wetera wirira okarema kwa so kara yeli nya senetiera inkumenyenya yongwa ni kwaga kamwe kuru kari bata debate motion yura aba mukarithirie nthi ba munengere and device for 2 hours tukarinde seneti otebinge ni device ngavana mwakuru ura tobiko nya wengwa aitega mwaro ngino reta my sister na mura lose tongue na mama agachokia boy ga lose tongue can cause many problems nendere like seriously no we go uga lose tongue yes can cause many problems na we ye orenge wambiririo cause problems ira na lose tongue ikona nya mtojo kinyanjo te mwathani ne mwirukirite ka tu tumutetherie arite nguira kaumba cio kolea gaita tu cia charity work but ngwe cia county itu ate umbabu. Wow, denda mashimwa buwati liau twite kiri break ya kibiashara nkuna ntumbiri chongwa tutoro Facebook itethome kaithira katwethira twita ture marando ituchokete nyuma ya ndeka inkai.
auga no gochwa mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, tature tele kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Bare baize ate kavagara yankima na chapati ishire mbere. Uterete nkima ya kavagara ukauga nurete nkima. Chapati kuthongoma. Ankima nayo. Ndukene ugetie mutu wake. Usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Uri muritingugi wa thirikari no kwenda mbesha usitense. Capital Sacco turiaja gugutungatira gukurukira roni rwetu rwa Civil Servants Classic Loan. Kuona loan ro utikubatara kwithiro wina share, collateral kana guarantor. Ithiro wina account natu na weze na payslip yeku wone loan na interest ya 1% per month amortized kana 0.75% per month straight. Ukaria na kagita ka mieri 96 gurashia Capital Sacco narua na wone baita. Minimum share ningiri 5 wake. No ogure na pay bill yetu neo 520100. Arania na atogo kurukira 0713 934 823. Bueno tubogo da watanite na batu kiri mubango yo arwesia so tuboro wari ndome ntumirishile kana ithatu mbere ntacho wakirido wari kwina Denu Mweti aruwa hai Edwan salimia waheshimiwa Sara sana. I like how they are articulating issues. Mama is the only problem Meruas. Huyo mama aende nyumbani na ile spindi yake ni Reverend Dennis Kumantere Chia Ruire. Kwina mtu wetu wa Fidencio Mwenda kwa so gavana alichagula na MCAs na MP bure kabisa. Okay, it's okay, ni opinion yeku inakubalika. Kwa Geoffrey Mudhami akawa MUTEMBEI niulizie Mwenda kaa ni yeye ana move hiyo motion. Kirinya watu rakithio ikite motion na kure na Jogu Mugambi Njogu akawa I like link the loose tongues with grounds to impeach in our constitution. Which clause in the constitution prohibit first lady or gentleman not to play guitar? Which clause in the constitution prohibits any charitable activities? Na kwina kakilusi arwa Edward Salimia Kirinya sana na key tell them we are behind them wapeleke huyo Mwekuru na speed ya 800 km per hour na huyo mama ajue mambo ni matatu: impeachment. Tumirini nyingi sana kanchoga kiriwe mheshimiwa Kirinya. Now that mwankatha hii ibuko banga na ibwitikanirite na kauli emwe process ira onde about kulukireka ni governor ya kulukira kiri bunge ya enu ya county senate and then kitha senate ya mwenga aeta court. If governor Kawira survive the second impeachment motion babu bore MCA ina abo eta bukatande ngwe na governor wate survive wate
Anything is possible. I know anything is possible. But tu motion yo bo to yo design. Ti yo achoka. No yukwa. Enya bato chokeria we to aba chokeria we ringi. Penya you see no to chethe mujetho yo for the next 5 years. As long as enya wichi athime ayo botaro iriro ntuku imwe. Ora wako rumbo turiana toina tukauga kethira ikuru kumbo kugitaria. Kaba kugite kuma umekiri we. Anto akwaga moyo kaba kona moyo wina kuru kumwe kulugia kwaga moyo wina mauru yana yele bakaendelea bakauga kethira iritho kwethira ni utuwa itochokaira tukauga ndi ekinya moyo wethira inkingo ndawa yari na wethira inkingo utenda kuita kingo. But the point I want to make is kwa tuika Meru, the only problem is the governor. Ndi kaba kubabelia ngavano tukoona maendeleo anto watu wa maendeleo miaka 5 tukiwa tuinambi tuina governor. So that's what we are doing. Na tuteko design achoka. Bora tukumenya assembly ya faster hiyo kitu itapita. Bora kumenya inya senate nonto ne Antonini kinya senate yo etate. Na inya koti chietu they are not blind. Na nkoire ke impeachment interest ye court. There are in grounds. Irabo mu impeachment acho. There are procedure. Kwa koti ya ilakia Edward ya ilakia procedure zira na antu baba inge bari wanga wambora na eterebura wambora chokeru ikoti no ntu bwambi. Kutari na public participation by impeach wambora even the second time. But adhiri into public participation. Koti eta ya no. Babu isaza ibamu impeachrea na inya senate ya impeachwa lakini bado to court we have looked at the process ira botumire ite complete no monka number 1 boya ne notice na notice ira ya no ikaya no 14 days chi elapse bo bidie gento ko to public participation anto bandike memorandums no bandike kiri email no bandike handwritten bakareta ke clerk wa assembly then no monka bo bidie gento ko to physical public participation bote na uke wananchi bo bidie public barazas boaria na wananchi bapoe maoni yambi bapoe maoni yo batu baileti na kirinya mwendare ona mheshimiwa Sara ri process yuri ko kwa ilio kona akatutithia kenda koti muchogia. My friend to achambuana gintu kito toothpick katiba tu muthoma toothpick yuke you know bila bionde bikwenda katwatik tukauria ibuku tukubithia bolo ye twetikanire twekirambi twekira tik anground na evidence ye tukatikanire twekirambi twekira tik I think guess work kerio turenda kwata igana kwa igana okay na nya karaga thonoka meo tewe na haraka no utu kuthura governor imitue we lakini nende inyamo Meru we ngwo witiro ngwina noi no ntonyo eta wondine cheto eta ground ingwere ku surely era tangible development emwe akeu era ngavana nenkanite intobi mobio kuona kethiolonka bio ibia department ya agriculture era eta wa narig narig inge ibia narig bio ibia ndona bamwe abathamite inya betite by November batithira baeko so otege ntonya kemwe kavana thithetikira wita ground ou ukawe ikyo inya we ate kwenda kinya gutiga legacy arenda kuthitha iria anto kintu kia poverty arenda ba drug ke poverty kenda batura kubegia au bamuigwa nejite ayeta mutu na mutu yora weta winya yote ananto bara beke nine bakaelelo inyo ntutukua ishakaola belero mutu batiwe bakethalana mbere ithatore anto ongiri batia waona batiwa baneri so nani kama theo kolete endelea Meru Edward endelea ne yo tumekata no tukereke runduke endelea na secondly akwetete kura hero nino marinya yara yonthe ngavana njete akiwa imboa hole monkere ru are twetera ndona ote ndona inyomo tuona kwena ndona kwena mtu tukari no eru are bejete kuma China bena program ya kwenda gutethia aribi ba ng'ombe na ura bakathithia irio biao bia ng'ombe ura babenderi irio chip yani muntu atwirire ba athiolonkete Meru yo office-ine ngavana aiku office-ine chief of staff aiku office-ine county secretary no amonka soka national government
na antu ba Meru ao ibarethetie ng'ombe na iba kwenda utethio mwonka muntu ramwana ndi awita national by good luck irio bachemanirie we na PS ya mutuma Meru na ndi ya mwira barakona itukari nweru ari na tukari nwe tukiarira ciora Meru bagatethwa kurima na kuewa irio bia ng'ombe nabo barenda ki county tonyera ibanenkera ki munda kenda bomba ku demonstrate bale bedro bena munda ara bakanda irio na Meru bakonu ara bakanda na bene irio bithongi bia ng'ombe onde murimi ng'ombe oni nikyo bigirwe nikyo tundaigirwe ndi interested ndenda ukarande nwe atwereza na utwereza Edward imubango yo moya muno na bejire county baga muntu okwaria nwe county nendere county ibo twatura kuthiulunkanio ithima bia bietete kuthikwa bionthe mbecha cia Meru ira citethikirwa nthi acio nthe nero nino tweterete ndona bai kubo na nyabara bakweya bate kuona okwaria nwe thenere Meru nanga kawira utebungi no ameba ibelere kidogo tukona mtoro kombo Meru Mheshimiwa Kirinya babu nkubo bwina thina na okolea ya governor Kawira sana mbere governor thurwa no eteta chena mbere okolea yewe ni untu bwina thina na okolea ya governor Kawira number 1 is because okolea ni spirit imbe confusion spirit ya kuruthania ntu inyarira ari women rep bora bona Edward utamenya okay kuita post the event withaira antu kwibakinyangirwe kwibaruirire matirizira batamburanira imwe mamo bareana bakirira bakiwa tona nini imwe eu okolea in other words ni glorify ukea you are glorifying poverty. Devolution ite kenda antu bokolewa. Devolution ire kenda yumba ku empower antu baumba kuiritira ngwebo bongwa. Devolution bona Edward ite kenda wawa madebuti we muriti ngwe kana mu biashara wa thoko. Devolution ire kenda thoko yakwa itiku buti ukinyanga ntaka kurethera imburene kurethera imbi kurethera iriwene. Devolution ire kenda batwe utikaurirwe mandibuti kana into bibinge yeire kenda to improve hygiene yetu turi Meru. Devolution yeire kenda tumba ku empower arimi bona tuwekethera fertilizer sawa sawa nonto agriculture devolved sawa sawa. Devolution yeire kenda nuronere mandaktari ibaraya nire notice yo strike nonere ibaya nirecho reasons choche kwa na notice yo strike nimbi inonto working conditions chia mandaktari yetu na manases betu na clinic officers betu nimbi. Number 2 kinya intobira protective gear zira ba dithakia na chungu onto gloves na ambi into ya biu simple basic nini chia kuritangue ke mandaktari na manases betu utechio. Number 3 ukaithira ndawo utechio kwa tuekende uoreta chivitari chia county weta chivitari chia county bwana Edward kinya ndawo utechio kwa tuekende inyabo ibatu kire mambishop of hope ya uni biraba kwa nini anto abeta ba muntu ndawa mandaktari betu kaba omwa wirigiro weto ukabua kana thira wina mbecha ba kwandikira ndawa wite wetete batse ombonde kurungamira level 5 aru atete na chivitari they are okay okay na nende no utiritwa nete anontore no akuwa tebo lakini mandaktari bare aria nimi kintu tofauti sawa sawa. So kwethira mandaktari bakuwa in 14 days tukagoma onwe ombondi actually ankwire kinyamba king ground a medicine atinio ichairman of I mean you are professor kwa professor of medicine uwe professor bateo nyaba theology tunaelewana. So kwa tu kache ombodi na kuotethe nereo uraitia manombodi iya chukuru aritoba kitheta na arimu chairman ombodi chukuru akayakiwa are otethe na chukuru iriku ya kothoma iraku uraitia manombodi nathikire kiriro kia manasis athikire kiriro kia mandaktari na ateba kuwa ma clinic officers na ateba kuwa ibo baetha kendele kwa ironda kuthithia kwa antu nini waya wina thina nya ya accident kanambi antu bara wonere bakia na notice yo strike bara ibo baetha kia na achie te chairman ombodi etha kia na achie sawa sawa. So nya na thire na kiao kethira na rite akanyira na iko kiao kia antu bara baetha kia mathinene insurance cover
ire kavite mandaktari nuye to vaire ran tuku chionde bari wo weto otetirito mbio ndi toro 100 mturaga ya kona nyaka yote mo iskapela ke i more than toro 100 ira ba tuitate tia manombo dinete aba detere bona nyang gloves ya kuritango imbi matibitare na protective gear aba bati kwetha benambi bena jote uturao meugwa utethi na jibitare shinda iko mingi sana. Mheshimiwa Sara, ukiongela point hiyo ya Mheshimiwa Kirinya, indi kuona kwina mathate ya maingi mno na inkuone kinya Mheshimiwa Mwenda Ithila akiwa kwina chief officers ba utumirwa kuruta mbeca kiri account cia thirikari bari bimenyere muno nonto governor neti tene bo batirwa murio yo kwamba mamba igi utumiri bothu kubambeta cia mwingi bure mbungera nonto ni Mheshimiwa mwenzako kwaria when information ine maybe kwina nonto bobo kuendelea kitheo kuntu bo kuendelea imbibi kaidirio ntu bobo betache mungi tigethe ikiura na ndi tu ate point yo kidogo ndirikiria kanini kokolea kenda tucoka kiriu number 1 ku tukwaratia mantu yo kolea kawira rirari human rep wokolea tare athina nontu ngwisia human rep no ira ciokarania mwananchi nara no tu amuracia lakini thai ndio tumbombera mtu yokolea na bilioni cia 14 mande buti jara ya na ya tikinya ngiriana merengeti ere nyane anto baika kiano ekweyana lakini ere kirwara neya ne ongwira kuona mbise mono njirene kiri anto akawana kuoneka muno nkuruki ya tongeria bangi mutongeria ya MP kethera kirasi ya waka menya kirasi kite akwa sande kethera ke kuira sande ere ngeta kurura ya no kirasi ine kethera ne manto ya arimo atenenkanira mbasare kiumia keki sandere nge kaire ya kunenkanira ko kangoesia kawera ira kurita ingwe ira bati kwetherwa human rep na akaranjerera karitaira ote mtu ai muria lakini CEO account thai na kera karetie bilioni 14 cia Meru na bilioni 14 cia kumatuka weta okolea wiketi merengeti thatu na ngari ithanthatu cia county na ngari ira ito thitheti uchunguzi ito kumenya cia county igutumirwa utwingata na anto thate wiketie mebira thatu ira MCAs baikacia na MCA bange ukawekira ngari mauta bubu imobira wiketie ukayukia pipe ukaruma pipe ira cia tiro imweshimwa kira ito au stock noru wekira pipe ngari ne pipe 60 waikia weto kawa ngoyo kurita otengo kuritwa ngwire kuritwara ngwe tiandu kawira ngwe muri oyo ikotuira ate oyumba no te mumero etekeria wokolewa na bilioni 14 ciake na nenkerwa kira kibateri nenjiro rwe ikundi bie wembesa sibitari cio nenda wo mheshimiwa barabara nire mwe turekane amanto yandu tukejira u mheshimiwa wa amanto ya chief officer imaitu igetwe iba utumirwa na iba utumirwa kurita mbesa ki department o rare ingi ituisie mbesa isi aritirwa ki department ya MYS ni aritirwa milioni 25 na cia kurito milioni 25 ki MYS aritirwa na njerete agirite ciero cieta kwanda mite lakini icio ciatumikire senate kinya thai kwe nontu ya bubu kuendelea wetia mbesa ki department kubera ba uthuranie mbesa ira cireo thai kenda cioneka mbesa nende cia kuliunga acio kankwenda kuoni ma chief officers baba kubwithio twina bo thai ya kinya baraba aritire kinya ucia MWS cia aritiro rira no ntu ituthi atete na tomenye icia itero na ciero cieta ona cia utumba ku change ya mbesa kutena supplementary ekira ke yake kari allocate mbecha ni supplementary uteo turathithia tukulukia budget kuoke kwithirwo kwi ni change yomba kuoneka uroka amethithia no uroka arita mbecha iu mbere supplementary ye ya assembly ni onkaye na powers cha kuuga mbecha ii ciumea ciete ya imbesa icio ni tauro ao cionga ongelea uti muntu ungi ngavana atiumba chief officer atiumba na bakethra baithithio kinyume ya sheria na ngavana ationwa akathongo thafiti forte ugoti guigwo gatigwa kuamba na EACC na DCI na beyond bikwambatite antu baba ngavana uju akita nendu and mark my words no mark date chanarua akethra ukinyanga reputation yana baba ingi muno bara ba account ruari no ntongo ira kurita ushonde cia mbecha na ire ona cie na evidence baraika hachoka kumamira akeora akaorania mukuru yo mwinge na athoke future yana baba inge muno nya baraba mobile procurement na baraba yake department mwanya kwa akaorania na antu baba inge muno na ukankwenda kuwa mumeru ruare ambailetie kethera kwe mwana wenu kumenya yake department muwoni nonto muri oyo atukuringa yoteringa ngavana wenka yukaringa na yoye kiri uronge akaeleza mbecha urasita itawa assembly era yena sheria nera yena powers
cia kuga mbeca ora ibati weta itikumenya kwa uko na thina end to end. Wow. Now Mheshimiwa Kirinya bire tutaharikia ntuko ya ruyo nkuona deputy governor kethira ya PM4 ni legal affairs committee ndene ya bunge ya county Meru. Maybe deputy governor yite kwariria mbi weke mu Meru wero. Well, before nyatu ita bwana Edward, the reason why ukona to discourage governor either are all over is because there are things that will not work. Me, I like imbendete the Kindiki style of doing things. Unto ona Kindiki umira tu ambiriria kwaria for the sake of it. Nukuona ministry rero amnapanga maneno ukona ibanga ndeto akabanga. Kindiki for the last few nini nukuona nareire aire atoa sub county na regoji sawa aita kengo atoa sub county governor to abati ku move with speed akone nende CS wa interior akugazet akwaya na sub county yana ile no aka move with speed ageta achwa nonto effective service delivery kindike ko yaya nire sub county ane mukinya beta wa DCC DCC na all the system anenkanira yonde aita nara gojina nini anenkanira yonde nguwe ukeritano ukithirakia nonto werita nguwe ukithirakia kwa sababu Edward no utumira resources cia mwananchi na utebu tombikia kuambiria ku mark time on the same matter na mbeche ire chu utumira tetia kucha mubugo icha mwananchi wetate Euni itawa effective service delivery ke mwananchi. We would want governor to an example nyingi mno nareke wito chwa antoba Mount Kenya West nara. Mount Kenya East yao tuinatongeria betu tuina professor Kindiki Kithure anatupeleka vizuri sana. Tuina CS wetu Mithika Linturi anatupeleka vizuri sana. Tuina MPs wetu wanatupeleka vizuri sana. Tuina women representative wetu anatupeleka vizuri sana. Riro karita mata yeu ito kadete na harake ba Waiguru na Bauri. Unafikiria ndo watakusaidia kama umeacha viongozi wetu. Na utewe itaniria na atongeria betu pa Mount Kenya East au tumete Tharaka Nithi, Embu, Meru au. So burankuwa aina example ya antu au mbikia kulan. Burangu weba ati wetate, burangu weba ati kuritwa. Sub-county ira thai abati kuthiraya nite antu bawitwa sub-county administrators but the new sub-counties. Kenda kinya national government rutere nero administration rura professor wa mirite kwa tuika governor kawira noe kinya we system we thirikari ye county inya yo ne tatiwa nyuma nabo nyabo bakwandika sub county administrators ba system wiriku so that government itete sana national na yucheti rwiro na ana ko tutikethira ituku drag imbi ituku drag nyuma abati kuthira ai complement mando yara muntu awitwa CS wa agriculture no witate akuthithia kwa tuika national government yitete na bura yitete nio county government nio nyayo eti utiwambi eti utiwa nyuma non to thirikari is progressive mibango thirikari ithere progressive baba etete side nawe no itete ubugeta bwa tirimanira nariku na haraura mbere so kankuria uni tikamenete governor wetu bwana Edward contrary to what people think uni governor wetu muendete sana na ibu onto ona anke yukia kanya umuthithiria kumu correct na ranko na ate witambi boya kinyere to arrest state lodge na Nakuru oni ni ndaro amere kiumbe ndamura governor antoba witwa MCAs you cannot work without them non tombi intobira bingi no kwenda ba okulukiria sawa so reka ku governor na mushene non to governor to a governor na mushene Edward ake ya witaru ari akero Edward arawa imbechi akona nambi either na kumblockere nini yani you govern through rumors so gaya kwaria so bwana Edward kankuwa with all due respect governor to na thire are above two issues to motwa mishene nambi na thire are above that na ke thire are above you na aka govern bora to kwenda na to kuona tangible development bwana tangible kintu kiwita atia kikuoneka then athithie systems cha county government of Meru kutuike systems cha county government of Meru niko work with or without the governor. That you can wita we journalist ukauria any of the chief officers. Ukauria any of the nini ukaya kuria ma CCMs ba county government of Meru kuria as a journalist. Ukendo find out manto ya department via manto ya nini bati uchokeria nonto final word no monka yumanie nao.
no monka governor, yani she is the alpha and omega. Thank you Mheshimiwa Sara kitu kireke yes. Te kaba kote uchokia rimwe ya chief officers te kaba te uchokia rimwe kwithirwa aba kurea kaba te kumenya nonto akwithirwa within 1 year wikwe ke department ithatu utekara nthi inyomenye imbibi nyumba yo oro rikao karito aikwe kiri ugaito na chionthe iri kuthithwa uniliko kwa uigwe nto kuona inyana babongo bangangerwe na bawato indiorura anto bara bene experience ya system ya kina Kimathi Jonje ya kina Mwenda Kaiberia bau na iba batominya compulsory leave tote kumenya ekathirari na makosa yara batomeri tote menye yariko kwa una ndiorura ya sie Meru ibo nto kuona tukira mu Meru atiri mu Meru tote kuthura governor lakini governor onwe kuringana na system ya thirikari na sheria ire governor county devolution yura eta governor etete yo sheria cia devolution cietete u batitaniretie na atiomba buru nonto kwatithania nto bethete nini directions bwena inya muno seke thandi na bamuthia na nkethira cia yes ngavana kwenda weta kire anto te makosa na kwenda ukarania mwananchi te makosa lakini imbi wiketie kire mwananchi endu andi manto ya ambasare ndona kiraito akeja na into bibinge bya ward biba ya waheshimiwa bi allocations cha wandi na allocata kedre ni into bi kundi bi kwa amwe kiraito ya a flag off bigeta MCS na ndeba kawata na nyana ma chief officer baika yana maonda and mean to ya kimbasari ya aka launch are account headquarters igeta are ngavana 3 million no were ritiketa ni million ra MCA akonenkerwa asoke eye ayokisia kere inya milioni 3 sekere inya angberie kwanga achio angana na ngare thate mauta ya thai ya itetie otengare nene kunywa nthe ngiri 10 akwana mbesa ira cia tumirwa au na anga kamete ira chekara nthe au ikende sponsor na bara antu bona ngiri mwera banu na bakona na no ngiri 3 at least bakomba kurira no fee ya day school lakini ingwe chotheri ngavana ka kwanganga na ndi ngavana nonto ko kwanganga na tukwira itwa kuinire batu na bakirinya bana bazendike inore akuiwe itu turare acore baku bakwe nore akurekebisha utena bunge mamu ato akwira ati turakwendete ende rurumero waku na mathogano yaku ri ya kwenda nkuruki utebunge mwathani yako thank you thank you na tuko thina batu tuborore kiri mabango ya ro siasa Mheshimiwa Kirinya Mwenda thank you very much Mheshimiwa Sara Gaki thank you very much na mutegeri nguchokere nkathino tunkura every time tuna mubango yo it's always a pleasure kudhandena babwe na nkuroga gutha utachibo kiri mubango ya ro siasa meuti nteto na itakinyana it has been done and dusted thank you